tunapigania shida za Kongomani. Kama shida za Kongomani zitakuwa zimemalizika zote ambazo tunapigania, kubaki shida yangu binafsi nawaza itakuwa ni kujidanganya. Ya pili, sijui kama kahonja au mtu gani mwenye kwa nitafuta kunishika. Mimi nipo. Akuja nishike. Na hakuna nchi nitakimbilia ndani. Mimi ni Mkongomani, tabaki kwa Kongo. So nitakimbilia kwa Kongo. Sisi hatujapigania kuingia kwa jeshi la Kongo. Yaani tuliwa kwa jeshi la Kongo tukalitoa ndani. Hatupiganie kuingia kwa jeshi la Kongo. Emmanuel Sultani Makenga uzi kuvuga ururimi rw'imbunda kurusha izindi ndimi zose zibaho. Yabaye umwe mu basirikare kabuhariwe mu ngabo z'u Rwanda. Yitwa General Makenga. Tujye kugaruka ku mateka ndetse n'ibigwi bya General Sultani Makenga. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ikaze kuri Melox TV. Umutwe wa M23 urwanira mu mashyamba ya Congo wongeye kubura, ukaba uyobewe n'umwe mu basirikari b'abahanga mu mirwanire, gutegura urugamba no gutega udutego umwanzi batorejwe bakanaba mu gisirikare cy'u Rwanda. General Sultani Emmanuel Makenga. General Makenga yabonye izuba kuwa 25 Kuboza mu mwaka 1973. Akomoka mu gace ka Masisi, ariko yakuriye mu gace k'amajyaruguru ya Bwito ho muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri DRC. Yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka ya mbere mu mwaka 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Yari umwe mu basirikari b'inararibonye mu gutega gaca umwanzi, nkuko bamwe mu bo barwananye bagiye babitangaza. Mu ngabo z'u Rwanda yakuye ipeti rya serija, ndetse yari umwe mu babashije kugira umusanzu wo hejuru mu kubohora u Rwanda mu ngabo ziyunze kuri RPF ziturutse muri DRC. Gusa amashuri yize yagiye akomeza kumubera imbogamizi mu mwuga we, kuko nta ndimi yarazi kuvuga z'amahanga, yaba Igifaransa n'Icyongereza byose yabivugaga biraho. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Congo yo hagati y'umwaka 1998 ndetse n'umwaka 2002, yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Mu mikorere y'iyi batayo, Makenga yagize uruhare rukomeye mu bikorwa byayo, by'umwihariko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu b'imbere. Gusa nanone imyitwarire mu gisirikare nubwo yari umwe mu bakomeye, nabwo yakunze kuba menyiza, nkuko bamwe mu barwananye nawe bagera muri 2 babitangaje, aho yagiye atabwa muri yombi inshuro zitari nkeya, cyane mu mwaka 1997. Mu mwaka 2005 nibwo Makenga yageze ku ipeti rya majoro, ubwo yari mu ngabo zirwanira kwishyira kwizana kwa Congo RCD. Makenga yari mu gace ka Rucuru ubwo General Rurankunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe we ugamije kurengera abaturage ba CNDP. Icyo gihe byihuse Makenga n'umwe mu bumvise vuba, maze atangira gukorera Rurankunda, ahita anatsindira icyizere cye byihuse kurusha abandi. Mu mwaka 2007 CNDP ya Rurankunda hamwe n'indi mitwe inyuranye mu mashyamba ya Congo yinjijwe mu gisirikare cy'igihugu cya DRC kizwi nka FARDC. Makenga ahita agirwa umuyobozi mukuru wa batayo ya Bravo. Hagati aho ariko, nubwo ibyo yashinjwe na Rurankunda yakomeje kugaragaza ko atari byo, ariko raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko Makenga yayoboye ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba. Nubwo watagaragaye ku kibuga, byemejwe ko yohereje Lieutenant Colonel Innocent Nzamurinda uzwi nka Zimurinda. Ubu bwicanyi bwabaye hagati y'itariki 9 ndetse n'itariki 10 Werurwe mu mwaka 2007, bukaba bwaraguyemo inzirakarengane z'abantu 15. Ubwo imikoranire hagati ya FARDC n'imitwe yari yarayunze itagendaga neza, CNDP yongeye kwisubiranya. Makenga wari ugeze ku ipeti rya koroneri yahawe inshingano zo kuyobora ingabo z'uyu mutwe mu gace ka Rucuru kari hafi y'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Congo, ibice bya parike y'igihugu cya Congo ya Virunga.
Mu mwaka wa 2008 nyuma y'inama y'amahoro ya Goma hamwe na guverinoma ya Congo, Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa muri CNDP. Ibirindiro bikuru by'umutwe wa CNDP byimurirwa mu gace ka Rucuru. Ubwo Nkunda yatabwaga muri yombi na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yakozwe hagati ya leta ya Congo n'u Rwanda, Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo agerageze kurwanira sebuja Nkunda, ariko biba by'ubusa. Bidateye kabiri ari mu bayobozi bakuru ba CNDP bagera kuri 11 basinye ku masezerano y'imikoranire hamwe na guverinoma ya Congo kwa 16 Mutarama mu mwaka wa 2009. Nyuma yuko CNDP yongeye kwihuza n'ingabo za FARDC, Makenga yashyizwe mu mutwe wo kurwanya FDLR mu bice bya Masisi na Warikare mbere yo koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Ibintu byongeye kuba ibindi muri CNDP ubwo General Bosco Ntaganda ari we wemezwaga ko asimbuye Nkunda ku buyobozi bw'uyu mutwe wari utangiye kongera kudakozwa ibyo gukorana na FARDC. Ibi byazamuye umwuka mubi ndetse ingabo z'uyu mutwe mu buryo bweruye zicikamo kabiri. Ntaganda washinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC yanashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi guhera mu mwaka wa 2006. Nawe n'umwe mu basirikare batojwe kandi banarwanira igisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike, gusa igihe cye kinini yakimaze arwanira muri Congo mu karere ka Ituri. Mu mwaka wa 2011 hagati, Ntaganda yaje gusura Makenga muri Bukavu ngo barebere hamwe uko bashyira hamwe ibikorwa byabo nk'abagize CNDP, nubwo icyo gihe nabwo bari bagisa nk'abakorana na FARDC. Muri Gicurasi 2012, Makenga ibyo arimo byose yarabihagaritse yinjira mu mutwe wa M23, ahita anazamurwa ashyirwa ku ipeti rya generale. Bidatinze atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Bidatinze kandi mu Gushyingo mu mwaka wa 2012, umwe muri basoma mbike ba Ntaganda utaracana guhakana Makenga, Badwin Ngaruye, nawe yazamuwe mu mapeti agirwa generale, ahita anagirwa umuyobozi wungirije wa M23. Maze ibikorwa bya M23 bitangira kuyogoza Congo mu mwaka wa 2012, aho uyu mutwe wigaruriye Goma yose. Gusa muri Gicurasi 2013, M23 yakubiswe inshuro na FARDC ndetse amakuru aza kujya hanze ko Makenga yakomeretse bikomeye. Mu Gushyingo 2013, ubwo M23 yari maze gucika intege, yemeye kumanika amaboko, n'amagana y'ingabo ze bahita bahabwa ubuhungiro mu gihugu cya Uganda, aho bamaze imyaka itari mike. Mu mwaka wa 2017, Makenga ugeze no kuvuga kwitaba Imana yongeye gusesa imigeri, gusa nabwo yongera gukubitwa inshuro. Kuri ubu inkuru ikomeje kugarukwaho mu binyamakuru bitandukanye, ikaba ari yo kongera kwisuganya kwa M23. M23 ifite ingabo zigera ku 6,000 zisuganyirije mu bice by'ibirunga. Makenga atangaza ko igihugu cya Congo gikeneye impinduka, kurandurwamo ruswa, gucyura impunzi no kurindira umutekano abaturage, kandi bose kimwe nta gutonesha. Ibibazo byose Makenga n'umutwe abereye umuyobozi mukuru bagaragaza, bakaba bavuga ko batazahagarara kugeza igihe bikemukiye, kuko bimaze imyaka myinshi. Ikindi kandi uyu mutwe ukaba witegura ibiganiro, by'umwihariko ukaba ushaka gushyirwa mu ngabo kimwe n'abandi basirikare. General Sultani Makenga kandi avuga ko M23 badateganya kwataka, ariko igihe cyose FARDC izakomeza kubagabaho ibitero bazitabara. General Sultani Emmanuel Makenga kandi leta ya Congo ikomeza kwemeza ko we na M23 bashyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda, abihakana yivuye inyuma, agaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibiri kubera muri Congo. Ibitanyuranye n'ibyo Mukurarinda aherutse gutangaza
kimwe na guverineri w'intara y'Iburasirazuba bavuga ko ibivugwa byose ari urwitwazo rudafite icyo rushingiyeho. Kugeza ubu M23 ikaba yongeye kuzamura umwuka mubi hagati ya Congo n'u Rwanda. Ibihugu bituranye byari bimaze iminsi bibanye neza. Ayo n'amateka ya Generale Emmanuel Sultani Makenga, uzi kuvuga ururimi rw'imbunda kurusha izindi ndimi zose zibaho. Ngewe nitwa Ikwishimwe Emmanuel, wakoze kubana natwe. Ibindi biganiro naho ubutaha, kura subscribe kuri Melox TV. Imana ikomeze kubana nawe.